Za bar skratki čas zhorela hiža, šopa i robotnja. Na šťastie všetky 5 členy familiji, ktorí tam žili, malženská para Mirjana i Zoran, chlapci Aleksandar i Nikola i Zoranov otec Jakim dobre, ali im potrebna pomoc. Poneže ich hiža vecej nezabivanje, prioritet im nazberac penjaž za nove obisce, ali i nabavic mesarski i tišljirski alat, ktorý zniščeni u ohnju, a Zoronovi je neophodni za robotu. Teraz sme u Švekri na Loleri bara, tam sme trenutno. Je z nas 7, bez kupatila. Ja bi ljubila že da finansijski covecej da nam pomohnju pred zeci, pretože su bars prestrašeni. Ljubeli bi da maju co skore krov nad hlavom i da bojice žima, da bi mali dzeji žizi šitsko. Hlavni inicijator i koordinator humanitarne akcije to mesna zajednica Ruski Kerestur. 15.000 je верхня граnica, келю ja predviđam, že bi še moglo nazberati za tu familiju. Takže išće še sme u procesu za zberovanje sredstvoh, volame ľudzoch, volam tovarišoch, privrednikoh, poljoprivrednikoh, paprigaroh, šitskih dookola, že kto keljo porihtani dac. Po teraz še zna može bud skeljo nazberane. Po teraz nazberane kolo 11.000 evra. Kto žada i u možljivosti je pomognuc, može to zrobić tak, že direktno kontaktuje zo Zoranom ljebo Mirjanu, abo zo mesnu zajednicu. Penjež možu placic i na dinarski ljebo devizni rahunok, a škatuli za zberanje pomoci postaveni i u vekšini predavanju Huvalalje, u kafiću Mala oaza, u tehničnim centre Kovač i u prostorijoh mesne zajednici i javnoho komunalnoho podprijemstva Ruskom.